Utuko wa muthenya wa mundi ni tukumurika rugono rwa kiao rwatana mairi kuma mucii umwe wa Juakari maria magite kanya kuthina mbere na mathomo mao nuntu maumite mucii utikwiumba. Ciana ino iria ciakurukite muno kiri kigerio gia KCSE ciagwatite B+ na riu ithiurunkaga taunini ikwendia kaua nikenda kuona gintu gia gwikira anda. Umwe wa uria wari akuthungira university kuthomera undagitari na remero kuthina mbere ni nyuma ya uria wa mutethagiria kuremwa kuthina mbere kumugwatira. Riu ciana ino ni kuromba muingi kumegwira kiao na kijigia kumaringa njeki nikenda mabingia iroto ciao muthiru murio kiena rugono ruru rwa Kunankoro. Kana boega muciario kwangita primary kireo mbere kwendi gitanda kienda mbumbo join nursery ndathoma athino unkinga wa skuru tukiraraira u ruru nandi ni rugono rwa Zaki Mugambi na Isaac Mwenda ndakaire baciumiriti nane kwejana rugono rwao ura bathomete athina ona kinya kitha form 4 ibagwatire ngirindi njega AB tangangana unyani ndakurukire tware grade mo actually nawe ndapata B nyauni na B underire murungu bwa kanunto imbize B ntagwite kivyangu nuntu bwa bidiere ndekirite na challenges iria ndare acio india mabubu tukiambe na Isaac Mwenda uraumbite kuona munyaka na atonya skuru ya college kuthomera mantu jegi undagitari nyuma ya guchangithia mbeca kiria chore akindi mbeca itingane ura nandi akona kithomo gyo kiaringaiga nuntu athomete semester mwaki ngicio ndi akingwa ni kuringana fine na ereneo. Okay, ndajoinire skuru last year September ndomete thai semester ijiri intigerie balance semester rathira na semester na gitumi nte skuru thai ikuthira ndi na balance iriguru 80,000 ndi na anja na ndi nukona juice nkwendia kenda at least mbumba kona kodhra nka ntikara aido na runandi rugono rwa Zaki Mugambi runathina nkuruki nothukinya nyuma kuthathirite form 4 atiromba kuthakana certificate yewe nondu bambeche nyingi iratigiriki secondary high school ndi uthiria nonto kuanzia form 3 kuthirio u ndathiriria thina ndatigirwa irando ria 60,000 na 60,000 kuma na aru etatongo nyankageria ndikugeria kwita guteka ketho kwibyo mpewa kirando kiu gimpingite into bibingi sana nticho kinya certificate nyangeta nande campus ate antina certificate iu kio kona rimwe nyankaruzo ngauka ambe ndie tu jinje kwa micho ntukomba gigishe at least tukona gintu kiorarira shushu nuntunya shushu wengo utibie nabyo thai atine nyegwita na arakinyire miakewe kukara au nthi micho ntukwithira yunia gutegemea nandi kizonde ibatu tukuchigaramia kira tukaria anababo bairi pena kirotega gutana mbere kithomo kiao ende batega mbere barona mundu nontu arabari nandi nikao bakwendia nikena bona mbecha cio ntuku ndeba komba kure no jura bokara noe so ndio pata B ona thai nandi ndi na ome baswaga kwendia jinja mbendagia ndoke harukiri getankae wangugi nkaendia jinja mucho ntuku jwetikara ntuku ithira kaewa magana zairi ngeta tuka choimbi tukaria o eta skuru akengwa na ndeza tukarawe au kwa shushu no turugaira no we aturugaira no we aturera biria twapata kethwa tuwasota na arua micho ntuko tuketa magana zau zairi tukaungania tukona imbi twararira mbimbi ndi na anja na ndi nukona juice nkwendia kenda at least mbumba kona kodhra nka ntikara aido na kodhra kona no nyambe cha shopping kidogo mbeterete ora gugeta kenda mbumba kuthiria skuru boy irombara unande ni kirendio gabonthe braba kaiwa kajukao pombe kubatetheria kenda bomba kwitana mbere kithomo kiao mbe na wetike batetheka bakomba gutethia bangi na
ntina tuntegemete indi ndi na imani kwi antu bakaigwa rugono ruru rwakwa na bakaigwa kiao na bakeza bantetheria kuromba tu nkona muntu oguntethia ntonye campus nkagwirwa sana nontu nandi kiroto giakwa mbenda kwa architectural engineering na kwa engineering mbeca iria cigwitikanwa na au nikio ntina hopes andi kio nkwenda kuromba ntu baindi bubwega bomba kuigwa kiao beje bashughulikire situation yekwa mbumbe kuthoma na ndirie bwe undi na wile gwitira guntu na uria ngwata njara ntethi gwita ingwitikia mwathani antethia na ngatethia bangi Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiri wa Kangangi.